Hello gagayem na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man kanikab sa inso tintay i-drama. Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kanay Gina Silvio. Kastiman ti kunan ni kabsat inso. Dir manang biyanang, may sa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At da papaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, ang napipintas ababbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mari. Ngamno adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan pare, tay lalaki a kabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyong nga artag? Wan, ngam saanan nga artag ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan. Takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta diyak kayat ti artak ngagbalay na burdar. Kan diyak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Diyak kayat ni naariwawa. Wan, inso. Ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asilid apakantia pa ba nga minsaw? Wan amanang. Ang sigurado ang maalan tumutla adagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita nakunam. Inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang arap. O may katakitam ti bakante asilid, adeng. Naimbag arabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin ti linutaw. Sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata.
Wan gayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau, tano awan inak mga lataikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po eh. Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Ada di ki kusina manan. Umay ka di daw, tanay, diyak mapanawan to'y lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalaki tagababang dito'y ide. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata no ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan. O anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang panaggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab iti nakaro aragsak kao. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam niti abay tiridaw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin.
Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan. Dito'y pa'y bataw. Tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ito'y tugaw di tao. Ha? Ay sigud mait nga datugaw di tao. Apag istambayan mi aborders mau. Yakar kung na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mau ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Taila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo ababakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaedan, Emma. Umay kan iti silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga eh. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat akim balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kun Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot Inso. Diyak ngamin kaya't apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? Adan to napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre orela kayan to'y kabsat mau. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Limbren ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, uwan adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayaman tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mangabang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Irinobit ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag.
Apay adakas ta. Ag renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate di kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga rod iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga rod sapay nagringat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na di Aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talagaan ang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman akuna ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaing. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay? Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta alaga raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mawan. Tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol, tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysaan rak. Kunara nga iparenovate na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaon na asabali a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da a border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na tawan. Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala,
Kababain mo, tata. Hindi kag babayin. Talaga kastoy ka. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak nga ano kasta, tata. Amom adeng, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti paghabang mo. Ha? Anyat kaya Diyosawan, tata? Agayatak ngamin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaang. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak kat nga rudan. Kwa. Oo na. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Itan niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anobyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita abambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay nga kasta, nubya amat amin a border mound. May salang nga, di mo paggigidanan nida, tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida manang. Manang, umutangak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't manang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrakan da kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan dakman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api naggidan da kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Chuck, wano ni Carol? Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak.
isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makaangas. Sino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si Katipilyag. Di mo nga ron pandagan titengad ko ah. Abi ngay, katsak mo di mo na pinili, Minso. Ay, pasensya kan, Emma. Awan kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak tipilyam, Minso. Siyak tipilyam, wano ni Carol. Awanan tipilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y Inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Diya mo ngam naturadak met ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawadan pimanaw dametlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidut ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak dayda pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, Inso. Alagagayam ditan tinagpatinggaan da itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.